balik. Ika bingung dan karuan. Boleh ngerti lamun tika andi sempenan. Malam minggu tika kuncingan. Anak bener tika tak bikin. Lek tika aja sembarangan jak percaya jak nurut nafsu setan malam minggu udah apa mitan pese tompes kanggo majer sambutan Napa bener tika tak selewengan malam minggu tika goncengan Kotu enak tika ponan dia belah segonceng bener tika pada bulan lek ate bingung tak karuan pacet mas te orang nih serta buruan tak percaya tore tanya aki gonceng lampi biru bapak tinggi Santika asmana Bula senang Kenal benatika Jujur Tika Athena Tato maja bermasalah Mode jujur tika Athena datang aja Santika pancen kemar seneng lampian mirah lemes angku paci lena esa paben tetang kena Santika pancen rokok kelabe kencan sopan santun semantan adu suka nolong banyak orang sengocah keton Santika asmana senangnya kenal betika jujur tika Athena tato maju modal pami sama kenapa dekan sopan santun jujur sedikah Athena tato maju Santika pancen kemar senengna kelampian mirah lemes aku aduh pacelena
raja pasisir gelek pengentas rena pasisir lobengnya mana rampan naung cuma raut dengan senang itu ngode laki bini juga raja kene lenjelan cek senengan pasisir lombeng pana pola bersektor asrek dan lebar angin angaleser mapenaturnya nangaki ate tepenjot mapeng ate sesona saben tauna nengeng kenangan kadisa ampun tanto putretan pengetramena apa boleh leras-lerasan katopa oreng-oreng manja tuang ode juga depan jajana kirun boleh detika para jaja bula detika nesera bula bila jauh dari mata saja terong seapolongan curi kabel taburuan pada natika neserang kue Matur Jumanun, kula atur datang Cak Aziz Asin, Cak Sarian, Tegalandu, Cak Johan, Papringan, Bapak Saman Logong, Cak Jutsanom, Cak Gimong, Cak Holip Pedagangan, Cak Zainul, Tegalwatu beserta Pak Kampung Longsak dan Gedang, Cak Sugeng Kayu, Abah Haji Matari, Mansur, Abah Haji Timan Musri, Cak Marjuki, beserta Cak Mualim, dan kawan-kawan yang telah sudah tampil di panggung pagelaran. Sampur cepongan selajengipun. Kula aturaken versi dangdut Cak Sukri Rosi Mojosari, Cak Latif Jatiroto, Cak Rofik Monasir Ledok Temburo, Abah Miaryam Penawungan, Cak Bukhari M Drendeng, Cak To Salak, sekalian Cak Lasimin Samsul Sumberwulu beserta nyonya Cak Jamal Putra Kabuaran, Cak Siono Putra Wonokerto, Cak Syukur MC Salak, Abah Haji Junaidi Putra Banyu Putih Lor, Cak Yusuf Surya Seruni, Cak Muksin Yadi Kabuaran, Cak Jais Kaliwungu, Pak Kampung Salam Melawang Kelaka, Cak Suhin Sarwi Tempur Sari, Pak Sogol Sumurmati, Pak Atim Wonokerto, Cak Lenggono Wonokerto, Cak Rohim Ivana, orang gantung Monggawun, didingane Cacak Sukri Rosi, Cacak Latif, Cak Rofik Monasir, Abah Miaryam, Cak Bukhari Cak Tong Salak, Cak Jais, Cak Lasimin Samsul, Nyonya Lasimin, Cak Jamal Putrang, Cak Siono Putrang, Cak Syukur MC dan kawan-kawan.
Pak Kampung Jais setelah ini sendirian. Betul. Pak Lasit Tepelor bawa sertanyonya. Calon kemis legi di bulan Rasul.